Stel jou voor dat jy net 'n projek begin om halfpad uit te vind dat jy nie meer fondse het nie. Akkurate kosteberaming is noodsaaklik om sulke slaggate te vermy, te verseker dat projekte binne begroting bly en hulpbronne doeltreffend toegeken word. Kosteberaming neem materiaal, arbeid en toerusting vir elke aktiwiteit in ag. Dit maak staat op historiese data, kundige insette en hulpbronkoste. Akkurate skatting voorkom begrotingstekorte tydens projekuitvoering. Beramingsmetodes sluit analoog, parametriese en ondernabo tegnieke in. Gereelde hersiening van ramings help om aan te pas by veranderende projekbehoeftes. Behoorlike skatting verseker dat elke aktiwiteit finansiëel haalbaar is binne die projekbegroting. Ten slotte, die beraming van aktiwiteitskoste ondersteun finansiële beplanning, help om begrotingsoorskrydings te voorkom en te verseker dat hulpbronne vir elke projekfase beskikbaar is. Dankie dat u by ons aangesluit het.